با عرض سلام و ادب بیننده‌های عزیز و ارجمند، مخلصان همیشگی فوتبال، بخصوص اونهایی که همین شب و روز با بازی‌های تیم ملی تاجیکستان دسته المپیک کشور توجه دارند. گزارش مستقیم ما از ورزشگاه مرکزی پایتخت کشورمان شهر دوشنبه منظور شما می‌گردد و امروز در دایره بازی‌های دوستانه بین المللی قبل از مرحله نهایی جام آسیا 2024 بین بازیگران 23 ساله تیم المپیک کشورمان در مقابل ویتنام دیدار خواهد کرد. یک رقابتی که میتواند آمادگی شاگردان مبین ارگاشف را با بازی‌های در پیش ایستاده معین کند که دسته تا کدام اندازه آماده است با اون مسابقه هایی که در پیش است. یادآور میشویم که در جام آسیا 2024 بین بازیگران 23 ساله دسته المپیک تاجیکستان در یک گروه با تیم‌های قوی مسابقه رقابت خواهد کرد، از جمله عربستان سعودی، عراق و اینچنین تایلند که این بازی‌ها البته از 16 اپریل تا 3 مای در دولت قطر برگزار می‌شود و این مسابقه یک مرحله آمادگی برای روخت به بازی‌های المپیک پاریس 2024 خواهد بود. برگزار کردن یک بازی سنجشی، بازی تدارکاتی با تیم ویتنام که در اصل ویتنام هم اشتراکی همین مسابقه است و آنها در یک گروه با دسته‌های منتخب 23 ساله‌های ازبکستان و کویت و مالایزیا بازی می‌کنند. بسیار مرحله خوب خواهد بود برای دسته المپیک کشور. خب بیننده عزیز و ارجمند، حالا قبل از شروع این بازی دوستانه صورت ملی ویتنام و تاجیکستان صدا می‌دهد و بعدا ما شما را باز از جریان رویدادهای مهم و همچنین هیئت دسته ها آشنا خواهیم کرد. Waynak Surudi Milli Cumhuriyeti Tajikistan. And now the national anthem of Tajikistan.
бармегардем ба вардишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ва имрӯз дар ҳамин вақту соат ҳоло ба таври мустақим бӯзи дастаҳои мунтахаби олимпии Тоҷикистон ва Ветнамро барои шумо ман Бобохол Мурозода шорӣ мекунам ва бовар дорам ки имрӯз шогирдони Мубин Эргашев як натиҷаи хуб ба даст меоваранд. ҳайти дастаи олимпии кишвар барои мо шумо ҳоло пешкаш мешавад. Дарвозабон рақами 1 Сафарманд Ғафуров, рақами 12 Фахриддин Аҳтамов, 19 Ҳайдар Сатуров, рақами 3 Раҳматчор Аҳмадзода, 5 Шоҳрух Сангов, рақами 18 Тоҳирҷон Тағоизода, рақами 6 Азизбек Ҳайтов, 8 капитани даста Шуҳрат Элмуродов, рақами 25 Шарифбек Раҳматов, 10 Фаридун Давлатов ва рақами 15 Меҳрон Мадаминов. Ин буд ҳайати асосии дастаи олимпии Тоҷикистон. Мубин Эргашев сармураббии тими 23 солаҳои кишварамон аст. Ва айни ҳол Мубин Эргашев, Аслиддин Ҳабибуллоев, Фарҳод Холгибеков аз зумраи мураббиёни дастаи олимпии кишвар барои мо шумо нишон дода мешаванд. Хуб, ҳайти дастаи Ветнам ки онҳо бо либосҳои сафед имрӯз бозӣ мекунанд дар дидори имрӯза чунин аст. Рақами 1 дарвозабон Куан Ван Чуан, рақами 4 Транг Куан Син, ин капитани дастаи Ветнам аст ки ҳоло дар назди доварон қарор дорад. Рақами 5 Нгуен Нгок Танг, рақами 8 Хуан Конг Ден, рақами 9 Нгуен Куок Вет, рақами 11 Буй Ви Хау, рақами 12 Нгуен Бао Лонг, рақами 15 Фам Ван Ху, рақами 16 Ли Куок Нам, рақами 19 Буй Нгок Лонг, рақами 22 Хонг Ван Тон аст. Ва сармураббии ин даста Мулай Азигъуар, сармураббии дастаи олимпии Ветнам аст. Насрулло Кабиров, рефери ФИФА аз шаҳри Душанбе, довари бозии имрӯза ба ҳисоб меравад. ба ӯ дар ду канони майдон Акмал Буриев ва Хусрави Сидиқзод ки ҳар ду ҳам ассистент рефери ФИФА ҳастанд кӯмак мекунанд ва дар нақши довари чаҳорум Абдулло Давлатов фаъолият менамояд. ва ҳама чиз омода аст барои шурӯи рақобати дастаҳои Тоҷикистон ва ҳамчунин Ветнам ва мо барор мехоҳем ба футболбозони тоҷик, тими умеди кишвар ки албатта онҳо дар оянда бозингарони асосии тими миллӣ хоҳанд буд. Хуб, Мубин Эргашев бисёр як тағйироти куллӣ дар ҳайати дастаи олимпии кишвар ба миён овард. чанд бозингари бисёр ҳам умедбахш футболбозоне ки дар чемпионати Русия дар дастаҳои гуногун, дар лигаҳои гуногун бозӣ мекунанд ба ҳайати дастаи олимпии кишвар даъват шуданд ва дар умум он шумораи бозингароне ки Мубин Эргашев даъват кардааст, яъне 26 нафар, аз онҳо албатта мо футболбозонеро мебинем ки ба тозагӣ ба ҳайати дастаи олимпии кишварамон даъват шуданд. Денис Першин аз тими Арсенал 2 аст, Данил Олимов аз дастаи Динамо Владивосток, хуб, Асрор Ансор Ҳабибов аз тими Арсенал, Ҷоми Назаров аз чемпионати Испания аз ҳайати дастаи СП Сария, Меҳрон Мадаминов аз Истиқлол ки ин ҳам бори аввал даъват шуд, Одилҷони Анушервон аз дастаи Тус Дикхерхен аз Олмон аст ки ба ҳайати дастаи олимпии кишвар даъват шуданд. Ва акнун сармураббии даста ҳам фурсат дорад ки ин бозингаронро аз назар гузаронад то кадом андоза омода ҳастанд барои ҳунарнамоӣ кардан дар ҳайати дастаи олимпии кишвар. Ногуфта намонад ки боз се футболбози асосии дастаи олимпии кишварамон ҳоло дар ҳайати тими миллӣ ҳастанд. Инҳо Ҳамадони Камолов ки ҳоло 21 сол дорад дар ҳайати дастаи мунтахаби кишвар аст, Рустам Соиров бозингари 21 сола ва Шаҳром Самиев, аслан 23 сола аст Шаҳром Самиев. барои ҳамин шояд ҳоло маълум нест ки ӯ бозӣ мекунад ё не дар ҷоми Осиё байни бозингарони 23 сола. ва пагоҳ ҳам тими миллии кишварамон дар як бозии бисёр сахту сангин муқобили Арабистони Саудӣ дар шаҳри Ар-Риёз ворди рақобат мешавад ва барор мехоҳем ба футболбозони кишварамон. ҳоло як ҳамла доштанд бозингарони тими
ветнам ки зарбас мусофаи дур ҳам аз ҷониби Нгуен Кок Вет зада шуд, аммо туп баландтар аз дарвоза аз майдон берун шуд ва як хато аз ҷониби капитани дастаи олимпии кишвар Шӯҳрат Элмуродов. идомаи ҳамлаи дастаи ветнам. инак дар 2 дақиқаи аввали рақобат 2 фурсат буд ва ҳар дуи фурсат ҳам ба ҳамлагари ин даста Нгуен Кок Вет тааллуқ дорад, вале хушбахтона туп болотар аз дарвозаи Сафармат Ғаффоров аз майдон берун шуд. бисёр имконияти хуб буд барои бозингарони ветнам, вале онҳо муваффақ нашуданд барои идома додани ҳамла. хуб, дар курсии эҳтиётӣ дастаи мо чанд футболбози бо таҷриба ҳам ҳаст. хуб, унҷо ду дарвозабони эҳтиётӣ Олимҷон Ҷураев ва Сунатулло Исмоилов қарор доранд. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони мо аз канори чапи майдон, аммо футболбозони ветнам иҷоза намедиҳанд. хуб, Ҷонибек Шарипов аст дар курсии эҳтиётӣ. як зарбаи хеле ҳам сахт аз масофаи дур аз ҷониби Шӯҳрат Элмуродов, вале дарвозабони дастаи ветнам тӯбро дошта мегирад. биё таваҷҷӯҳ мекунем ба Шӯҳрат Элмуродов, бозингари тими Регар Тадас. хеле мавқеи хуб гирифт ин футболбоз, вале муваффақ нашуд. Шӯҳрат Элмуродов ҳарчанд дастпарвари Истиқлол аст, аммо ҳоло дар ҳайати дастаи Регар Тадас бозӣ мекунад. дар оғози мавсими имсола ӯ дар ҷамъомадҳои тими Истиқлол ҳам иштирок дошт, яъне аз санҷиши мураббиён, яъне дар зери санҷиши мураббиён қарор гирифт дар Истиқлол, аммо баъдан маълум шуд ки ӯ дубора баргашт ба Регар Тадас, яъне аз санҷиши мураббиёни Истиқлол нагузашт. барои ҳамин имсол Шӯҳрат Элмуродов дар Регар Тадас ҳунарнамоӣ менамояд. хуб, инчунин бозингарони дигар Алиҷон Караматуллозода, Далер Шарипов, Ҷоми Назаров, Отилҷон Анушервонӣ, Бекмурод Ҳаетов, Маҳмадали Азизбоев, Шероз Шарипов, Абдулло Шарипов ва Исроил Холов. уман боз як ҳайати дигар дар курсии эҳтиётӣ аст ки онҳо ҳам бозингарони асосӣ ҳастанд. хариб ман намебинам онҷо бозингаре ки танҳо барои даъват ба тими олимпии кишвар ворид шуда бошад. ҳамаи онҳо таҷрибаи хеле баланд доранд ва аксари онҳо, ҳамаи онҳо қариб бозингарони асосиам ба ҳисоб хоҳанд рафт. хуб, зарбаи ҷаримавӣ барои бозингарони ветнам, партоби хеле ҳам баланд ба ҷаримагӯи тими мо, аммо туп берун карда мешавад аз ҷониби Фахриддин Аҳтамов ки бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард Фахриддин Аҳтамов ва ин ҳамларо барбод дод. Фахриддин Аҳтамов, бинандаи азиз, бозингаре ки имсол дар ҳайати дастаи Хуҷанд ҳунарнамоӣ хоҳад кард. бозингарони мо бояд ин вазъиятро бартараф кунанд, яъне хавфу хатари фишор овардани бозингарони ветнам бартараф карда шавад. Шӯҳрат Элмуродов аммо муваффақ нашуд. довар ишора мекунад ки зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозингарони тими ветнам аст. хуб, биёед мебинем ки зарбаи ҷаримавӣ бо чӣ анҷом меёбад. тамошобинони азиз, вазъияти стандартӣ аст барои бозингарони дастаи ветнам. бисёр вазъияти хавфнок, вале Насрулло Кабиров ишора мекунад ки инҷо садди роҳи дарвозабони мо шуданд бозингарони дастаи ветнам, махсусан Буиви Ҳаул. дар ин лаҳза ҳоло бозингари инҷо қоидавайронкунӣ дар муқобили дарвозабоне, дар муқобили дифоъгари мо будааст. биёед мутаваҷҷӯҳ мешавем. барои хотир довар тасмим гирифт ки бозиро боз дорад. боз як хато аз ҷониби бозингарони мо ва ҳамлаи бозингарони ветнамро мебинем. бисёр ҳолати душвор аст. намедонам, аз дақиқаҳои аввал зуд шогирдони Мубин Эргашев ба хатогиҳои инфиродӣ роҳ дода истоданд ва бояд дар зудтарин фурсат ба худ оянд ин вазъиятҳоро дигар барои ҳариф надиҳанд, чун мо мебинем ки аз 2-3 фурсат онҳо метавонистанд дарвозаи моро рах накунанд. Мубин Эргашев ҳам ман фикр мекунам нигарон аст аз он чизе ки ҳоло дастаи мо, махсусан
бозингарони мо дар хати ҳимоя нишон дода истоданд. хуб, биёед вазъияти стандартиро барои бозингарони тими ветнам бори дигар мебинем. инҷо ду бозингар омода ҳастанд барои иҷрои зарба. Буй Нгок Лонг ва Хюн Конг Ден. партоб ирсол мешавад ҷониби дарвозаи мо, вале хушбахтона тӯб аз ҷониби Раҳматшо Раҳматзода берун карда шуд ва хеле суръати баланд гирифт инҷо бозингари мо ва метавонист ҳамларо хубтар идома диҳад, аммо бозингарони ветнам қоидаи бозиро вайрон карданд, алал хусус Ли Куок Нам ва довар ба ӯ корти зард нишон дод барои ин рафтораш. партоби баланд буд. футболбозони мо тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ медоранд. Раҳматшо Раҳматзода. партоби хеле баланди Раҳматшо Раҳматзода ба ҷониби Шоҳрух Сангов, вале хато рафт. тӯб аз майдон берун шуд. муваффақ нагардид Шоҳрух Сангов, чунки партоб ба ӯ чандон мувофиқ ҳам иҷро нашуд. ин ҳамон лаҳзае ки бозингарони ветнам доштанд ва мо дидем ки Раҳматшо Раҳматзода ин вазъиятро тавонист хеле хуб бартараф намояд. ғайр аз як зарбае ки Шуҳрат Илмуродов дошт, дигар бозингарони мо дар 8 дақиқаи аввалияи рақобат ҳамла накарданд. ҳоло партоби Шоҳрух Сангов, идомаи ҳамлаи бозингарони мо. бозам Сангов аз канори майдон, партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Ветнам ва чи аст инҷо? Офсайд. инҷо дар ҳолати нобозӣ қарор гирифт бозингари тими мо, ҳамлагар Меҳрон Мадаминов. бор дигар мебинем ки ӯ аз бозингарони дастаи Ветнам пеш гузашт. Меҳрон Мадаминов аслан зодаи шаҳри Хуҷанд аст, вале дар дастаҳои футболи Русия тарбия ёфтааст. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони мо ва як имконияти бисёр хуб барои Меҳрон Мадаминов. ин бозингар ки дар ҳайти дастаи Торпедо Миас қарор дошт, ба ҳайти дастаи Истиқлол омад. имсол дар ҳайти дастаи Истиқлол ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Меҳрон Мадаминов бояд хотиррасон кард ки ӯ ҳамлагар аст. солиёни зиёд дар ҳайти дастаи ҷавонони Том ҳунарнамоӣ мекард. идомаи ҳамлаи бозингарони Ветнам ва се бозингари Ветнам инҷо дар хати ҳамла ва зарбаи кунҷӣ ба нафи онҳо, ба нафи меҳмонон. дар ин лаҳза бозингари рақами 10 дастаи мо Фаридун Давлатов талош кард барои бартараф кардани ин вазъият. Фаридун Давлатов ҳам аз дастаи Регартадаз аст ва соли гузашта яке аз кашфиётҳои хуб барои тими Регартадаз буд ва имсол ҳам дар ҳайти ин тим ҳунарнамоӣ хоҳад кард. биёед мебинем зарбаи кунҷии навбатиро барои бозингарони Ветнам. партоб ба ҷаримагоҳ, на, тӯб аз ҷаримагоҳ берун мешавад. аз ин пештар бинандаи азиз, тими олимпии кишвар дар моҳи январ дар ҷамъомадҳои чандрӯза дар хориҷ аз кишвар қарор дошт. албатта дар шаҳри Анталияи Туркия тамринҳои 2 ҳафтаина гузаронид ва онҳо бо дастаҳои Алиянаспор ва ҳамчунин дастаи ҷавонони Спартаки Москав вохӯрӣ карданд ва дар ҳар ду бозӣ ҳам тими мо тавонист пирӯзӣ ба даст оварад. муҳим натиҷа нест, муҳим албатта омодагии даст аст ки дар кадом сатҳ
پایان یافت و البته چند بازیگر هم از نظر گذرانیده شد و در بازی اولی که مقابل دسته الیانا спор برگزار شد و تیم ما غلبه کرد با حساب 1-0 مؤلف گل سلام اشور محمدов شد. اما سلام اشور محمدов حالا برای بازی دوستانه مقابل ویتنام که دو بازی دوستانه برگزار می شود امروز و روز 23 مارت دعوت نشده است. تو معلوم نیست که برای اشتراک در جام آسیا دعوت می شود یا نه. ادامه حمله بازیگران ما حالا فرصت هست در جریمه‌گاه اینجا حمله‌گران ما تلاش میکنند و بازیگران ویتنام هم مجبور میشوند که توپ رو از میدان زده بیرون کنند. омодагии дастаи олимпии кишвар бинандаи азиз барои иштирок дар ҷоми осиё хеле барвақтам шурӯъ шуда буд. аз соли гузашта тайёрии дастаи мо идома дорад. вақте дар моҳи ноябр ҳам бозиҳои дӯстона муқобили дастаи олимпии кувайт ҳам баргузор шуд. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи ветнам вале туп аз паҳлӯи дарвозаи Сафармат ғаффоров аз майдон берун мешавад. тими мубин эргашев дар охирҳои моҳи ноябр дар шаҳри дубай дар муқобили дастаи кувайт ва ҳамчунин амороти муттаҳидаи араб ду бозии санҷишӣ баргузор кард. футболбозони тоҷик дар муқобили кувайт ғалаба карданд ва дар муқобили имороти муттаҳидаи араб мағлуб шуданд бо ҳисоби 3-1. ва баъдан боз даста дар ҳамин давраи омодагиҳо дар муқобили тими олимпии хитой ҳам рақобат кард ва ғалаба ба даст оварда буд дар ҳамон бозии санҷишӣ. лоботу бозигарони дастаи ветнамро интихоб кардани ҳариф дар бозиҳои тадорукотӣ то як андоза дуруст ҳам ҳаст, зеро мо дар гурӯҳ муқобили як дастае бозӣ мекунем ки аз осиёи шарқӣ аст, ин Таиланд ва сабку услуби бозии Таиланд монанд аст ба Ветнам ва дигар кишварҳои ин минтақа. барои ҳамин ман фикр мекунам бо баргузор кардани бозии муқобили дастаи Ветнам то як андоза ситоди мураббиёни тими олимпии кишвар ҳам тасмим доранд ки омода кунанд дастаро ба бозиҳо муқобили ҳарифони худ дар гурӯҳ. чун бозии аввал барои мо дар гурӯҳ муқобили Арабистони Саудӣ баргузор мешавад 16 апрел ва баъдан 19 апрел дар муқобили Ироқ дидор мекунанд бозигарони мо ва дар даври охир бо Таиланд. идомаи ҳамлаи бозигарони Ветнам, дифогарони мо хеле устувор ҳам ҳастанд. паси раҳматзода ба дарвозабон Сафармат Ғаффоров ва зарбаи дарвозабони мо туп аз майдон берун мешавад. 15 дақиқа сипарӣ шуда аз шурӯъи рақобати дастаҳои Тоҷикистон ва Ветнам. ҳисоб кушода нашудааст 0-0. бубинед, ветнамиҳо айни ҳол аз лиҳози идора кардани туп хеле хуб ҳунарнамоӣ карда истоданд. идомаи ҳамлаи бозигарони Ветнам инҷо бисёр ҳолати душвор барои Сафармат Ғаффоров. Фаридун Давлатов мубориза мебарад, бозигари рақами 10. хуб, аз ҳама ҷолиб барои мо албатта ҳунарнамоии бозигарони дигар ҳам ҳаст. то тавонем бубинем ки он бозигароне ки ба тозагӣ ба ҳайати дастаи олимпии кишвар даъват шуданд имрӯз чӣ гуна метавонанд кӯмак кунанд ба тими мо.
حالا خطا از جانب بازیگران ویتنام صورت میگیرد. فریدون دولتوف بود و داور ضربه جریمه‌ای تعیین میکند. خب بیاید متوجه میشویم بیننده عزیز، ضربه جریمه‌ای با فایده بازیگران ما در جریمه‌ای دسته ویتنام. تنها 4 بازیگری تیم ما قرار دارند. بازیگذاری میکنن فوتبالبازان ما و بسیار موقعیت خوب هم هست. امکانات ضربه زنی وجود دارد و ضربه هم از جانب محافظتگر عزیزبک حییتوف اجرا شد، اما تو با بازیگران دسته ویتنام رسید. خیلی موقعیت خوب هم بود. رحمتشور احمدزاده، شهرت المرادوف، شونازارов، معذرت ساتورов بود دفاعگری دیگری تیم ما که در برابر رحمتشور احمدزاده، فخرالدین احتموف، شاهروخ سنگوف هنرنمایی میکنند. ادامه حمله بازیگران ما مادامینوف از کناری راستی میدان، سنگوف، پرتابی بلند شاهروخ سنگوف با جریمه‌گاه. بازیگران ویتنام مبارزه میبرند. حییتوف ولی از این موقع ضربه با سر اجرا کرده حییتوف راست با دستی دروازه‌بان خوان وان شوان میرود. دروازه‌بان تیم ویتنام. فشار بازیگران ما خیلی زیاد می شود در نزد جریمه‌گاه دسته ویتنام و این باعث می شود که بازیگران ویتنام هم با مشکلی توپ را از جریمه‌گاه بیرون کنند. ادامه حمله فوتبالبازان ما، فرصت بسیار خوب هم هست. طاهرجان تقوی‌زاده هم در کنار میدان ولی توپ را از دست می‌دهد. اکنون فوتبالبازان دسته ویتنام تلاش میکنند که حمله های خود را انجام دهند. دسته المپی کشور در بازی های انتخابی جام آسیا که سال گذشته برگزار شده بود و تاجیکستان میزبانی بازی های گروهی ای شد. آنجا استرالیا، لاوس و تاجیکستان بودند. تیم ما زینه دوم را گرفت با 4 امتیاز. استرالیا در زینه اول قرار گرفت از روی تناسب توپ ها و هم استرالیا و هم تاجیکستان از گروه به دور دیگر رفتند. در بازی اول تیم ما در یک رقابت بسیار هم دشوار غلبه کرد با حساب 2-1 و میدونید هر دوی گل ها هم در پایان رقابت زده شدند. بعد از دقیقه 90 آنجا صادق جان قربانوف و руслан خیلویف دو توپی دسته ما رو به هدف رسانیدند و هر دو این بازیگر هم عضو تیم المپیک کشور هستند. بیننده عزیز که امشب روزها در هیئت دسته منتخب تاجیکستان قرار دارند. همچنین آنجا مهربان کریموف است دفاعگر. خب منوچهر سفاروف بازیگر 22 ساله، алишер шукуров ادامه حمله بازیگران ما و давлатов фоло метавонист зарба занад, аммо бозингарони вьетнам мубориза бурданд дар ин лаҳза. خب بازیگران دیگری که میتوانند از تیم ملی به دسته المپیک کشور کمک کنند شمارشون خیلی زیاد است. غیر از اون سه حملگری که من گفتم بیننده عزیز باز هستند بازیگرانی که من در تیم المپیک کشور تجربه خوب نشان داده میتوانند. خود احمدانی کمالوف، خیلویف، алишер شکوروف، علیجانی عینی، باز مرادعلی اخنظرов که هرچند
агар хато накунам даъват нашуда буд ба тими олимпии кишвар дар ҳайати дастаи миллии кишварамон ҳастанд дар Арабистони Саудӣ. идомаи ҳамлаи бозингарони мо Давлатов фоло мехост бо пои чап зарба занад, муваффақ нашуд ва Шоҳрух Сангов инҷо хато кард, корти зард мегирад аз ҷониби Насрулло Кабиров, дифоъгари дастаи мо. каме мавқеи бозингарони Ветнам озодтар аст дар маркази майдон ва онҳо ҳамлаҳои худро анҷом дода истоданд. бетаваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи навбатии онҳо аз канори рости майдон. партоби хеле баланд, Тоирҷон Тағоизода инҷо монеа мешавад. Аҳтамов бо як зарбаи хеле ҳам сахт тӯбро аз майдон берун кард ва нагузошт ки зарбаи кунҷӣ кор кунанд бозингарони Ветнам. тими Ветнам як дастаи пуртаҷриба ҳам ҳаст. уман агар ба таърихи футболи Ветнам сар бизанем, бинандаи азиз, аз уман 6 мусобиқае ки ҳоло баргузор шудааст миёни бозингарони 23 сола сар карда аз соли 2013 уман ин шашумаш аст, соли 2024. тими мазкур дар 5 тоаш инак иштирок мекунад. танҳо соли 2013 дастаи Ветнам иштирок накарда буд ва то агар хотиятон бошад соли 2018 дастаи олимпии Ветнам дар финал бозӣ кард, онҷо аз Узбекистон мағлуб шуданд бозингарони Ветнам. мусобиқа ҳам дар ҷумҳурии мардумии Чин баргузор шуда буд ва ин натиҷаи беҳтарин барои дастаи Ветнам аст, яъне дар соли 2018. баъдан дар соли 2022 ду сол қабл дар Узбекистон тими Ветнам то ба даври 4-1 ниҳоӣ рафт ва ин ҳам натиҷаи хуб аст барои дастаи Ветнам. онҷо аз Арабистони Саудӣ бо ҳисоби 2-0 Ветнам мағлуб шуда буд ва дар қатори беҳтарин дастаҳои охирин ҷоми Осиё байни бозингарони 23 сола қарор гирифт ва ду дафъаи дигар соли 2016, 2020 онҳо дар марҳилаи гурӯҳӣ бозӣ карданд. идомаи ҳамлаи бозингарони Ветнам, вале дар ин лаҳза дифоъгари мо бисёр хуб бозӣ кард ва тӯбро аз майдон зада берун намуд. тими олимпии кишварамон бошанд аз инак 6 мусобиқаи ниҳои ҷоми Осиё танҳо як маротиба иштирок карданд ва он ҳам 2 сол қабл. дастам дар Узбекистон иштирок кард ва дар гурӯҳ зинаи охирро гирифт. Арабистони Саудӣ, Ҷопон ва Имороти Муттаҳидаи Араб буданд. онҷо тими мо дар ҳар сеи бозӣ ба бохт рӯбарӯ шуд ва як тӯб ҳам ба дарвозаи ҳарифон ворид накард. ин бисёр то як андоза натиҷаи бад ҳам буд барои дастаи олимпии кишвар. ҳоло партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳи тими мо. Сафарманд Ғаффоров хеле олӣ ҳунарнамоӣ кард, вазъиятро бартараф кард. андаке дарвозабони дастаи олимпии кишварамон ҷароҳат бардошт. умедворем ҳолаташ хуб аст ва албатта аз он ҳайате ки бинандаи азиз дар охирин ҷоми Осиё мо гуфтем ҳатто як тӯб ба ҳама дарвозаи ҳарифон назаданд, дар се бозӣ шикаст хӯрданд. ҳоло қариб ки ягон бозингар дар ин тим нест. масалан онҷо Рустам Соиров мебоист иштирок кунад, вале нарафта буд ба дастаи кишвар, ҳарчанд номи ӯ дар қатори бозингарони асосӣ буд. худи Амадони Камолов ҳам онҷо дар қатори бозингарони дастаи 23 солаҳои кишвар қарор дошт ва ҳардуи ин нафар ҳоло эҳтимолияти имсол дар ҳайати дастаи олимпии кишвар ҳунарнамоӣ карданро дар ҷоми Осиё доранд ва ҳамчунин Шоҳрух Сангов ки ҳоло дар ҳайати асосӣ бозӣ дорад, футболбози рақами 5 дар Узбекистон қарор дошт, ҳамчун бозингари тими олимпии кишвар. Меҳрон Мадаминов бори дигар барои мо шумо нишон дода мешавад. бозингари 21 сола аст. Сангов
Раҳматчор Раҳматзода, вале туб рост ба пои бозингарони дастаи Ветнам меравад. идомаи ҳамларо мебинем бо иштироки бозингарони Ветнам. тавре худи шумо огоҳ ҳастед, бинандаи азиз. Дар соли 2024 дар давлати Қатар тими миллии мо ба як натиҷаи таърихӣ даст ёфт. Аввалин бор ба марҳилаи умуман аввалин бор дар ҷоми Осиё иштирок кард ва ҳатто то ба марҳилаи 4-1 мусобиқа рафт, ки ин натиҷаи беназир дар таърихи футболи кишвар арзёбӣ мешавад. Ва умед дорем ки тими олимпии Тоҷикистон ҳам дар ин мусобиқа метавонад яке аз тимҳои хуб бошад ва тавонад ки роҳхатро ба бозиҳои олимпӣ 2024 ба даст оварад. ин бисёр як кори калон хоҳад буд ва ин ҳам аввалин бор хоҳад буд дар таърихи футболи кишварамон. се дастаи беҳтарини мусобиқа ба унвони намояндаи конфедератсияи футболи Осиё ба олимпиадаи Фаронса роҳхат мегиранд ва дастаи чаҳоруми беҳтарин барои дарёфти роҳхат дар бозиҳои плей-офф иштирок мекунад дар ҳамин мусобиқа, яъне ҷоми Осиё. ман онҷо 16 даста дар умум дар 4 гурӯҳ бо ҳам рақобат мекунанд ва аз ҳар 4 гурӯҳ ду дастаи беҳтарин ба марҳилаи плей-офф роҳхат мегиранд ба даври 4-1 ниҳоӣ. баъдан ғолибон ба даври нимниҳоӣ роҳхат мегиранд, ғолибони даври нимниҳоӣ ба финал ва ду дасте ки мағлуб мешавад дар даври нимниҳоӣ барои ҷои сеюм мубориза мебаранд. хуб, ҳоло Далер Шарипов, Муҳаммадали Азизбоев ва боз чанд бозингари дигари тими олимпии кишвар барои мо шумо нишон дода мешаванд. идомаи ҳамларо дидем бо иштироки бозингарони Ветнам. онҳо ҳоло ҳам ҳамлаи худро идома медиҳанд. Нугуен Лао Лонг бо самхуди ӯ ва тавассути дифоъгари марказӣ Тран Куан Синг капитани даста бозӣ мекунад. дар маркази майдон бошад ҳоло Хуен Конг Виет, партоби хеле ҳам баланд ба канори чап. سی دقیقه سپری می شود بیننده عزیز از شروع بازی دسته های تاجیکستان و ویتنام. بازی دوستانه بین المللی است ولی حالا حساب شده نشده است. خطا از جانب بازیگر دسته ویتنام صورت می گیرد. паго гуфтем тамошобини азиз, тими миллии кишварамон дар муқобили Арабистони Саудӣ бозӣ хоҳад кард дар чаҳорчӯби бозиҳои интихобӣ роҳхат ба ҷоми ҷаҳон 2026. Азбек Аитов идомаи ҳамлаи бозингарони мо. касе бояд кӯмак кунад. Шоҳрух Сангов, Шӯҳрат Элмуродов. бисёр ҳунарнамои хуби ду нимуфизатгарамон аз ҷумла Шарифбек Раҳматов ҳам бисёр хуб буд, аммо тӯбро аз даст медиҳанд дар хати ҳамла. вале Шарифбек Раҳматов монеа шуд барои идомаи ҳамлаи бозингарони Ветнам.
ҳамлаи ветнамиҳо аз канори рост идома мекунад. Хуан Гвантон. Партоби ба ҷаримагоҳи дастаи мо. Фурсат барои Ветнам ва Сафарманд Ғаффоров тӯбро дошта мегирад. Элмуродов. Пас ба Давлатов. дар хати ҳамла танҳо як нафар аст. Элмуродов. Шарифбек Раҳматов. идомаи ҳамлаи бозингарони мо аз канори чап. партоби хеле амбаланд ба ҷаримагоҳ. фурсат буд. се бозингари мо дар ҷаримагоҳи дастаи Ветнам қарор доштанд ва инҷо Шорух Сангов хато мекунад. корти зар дорад, бояд ба эҳсосот дода нашавад. хоб инҷо аллакай мебинем ки ду бозингарро омода мекунад. Мубин Эргашев, инҳо Далер Шарипов ва Абдулло Шарипов ҳастанд. яке бозингари дастаи Металлург Бекободи Узбекистон ва дигаре бозингари клуби марказии варзиш Артиш. хатои навбатӣ ин дафъа аз ҷониби бозингарони дастаи Ветнам. Шӯрат Элмуродов аз ҷой бармехезад ва зуд бозиро оғоз мекунад. Хаитов. Элмуродов. Хайдар Сатторов. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Ветнам бисёр вазъияти хавфнок ҳам ҳаст, вале футболбозони мо бисёр хуб, ҷиддӣ бозӣ мекунанд ва ин вазъиятҳоро бартараф месозанд. хуб, мебинем ки дастаи умуман тағйирот дар ҳайати дастаи мо дар кадом мавқеъ сурат мегирад. Шарипов дар хати ҳамла, ҳардуам дар хати ҳамла бештар моил ҳастанд. Мадаминов сурати худро нигоҳ дошта наметавонад. Фахрин Аҳтамов мубориза бурд, вале то анҷом ҳамларо идома дода натавонист. бетаваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи бозингарони мо. Элмуродов, Шоҳрух Сангов. фурсати бисёр хуб боло барои бозингарони мо. партоби Элмуродов ба ҷаримагоҳ, зарба бо сар иҷро мешавад ва бисёр вазъияти хуб буд. Фаридун Давлатов бо сар зарбаро иҷро кард, аммо дарвозабон севиёлӣ намуд. беҳтарин шонс барои кушодани ҳисоби бозӣ, бинандаҳои азиз, дар дидори имрӯза. бобиед чӣ гуна имконият буд бо тамоми ҳастӣ. Фаридун Давлатов бо сар зарба зад, аммо дарвозабон маҳораташ баландӣ кард. ҳоло Давлатов тӯбро мегирад. Элмуродов ва зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бозингарони мо. خب تغییرات در حیاتی دسته ما در کدام حالت انجام میشود حالا معلوم نیست.
خب بیاید ببینیم با ضربه جریمه‌ای با اشتراک بازیکنان تاجیکستان شهرت المرادوف، ازبک حییتوف در نزد توپ هستند. المرادوف اونها میخواستند بازیگذاری کنند ولی بازیکنان دسته ویتنام پای بردند. حیدر ستارف پس خطای او. حیدر ستارف هم در هیئت دسته استقلال بازی میکند. فوتبال بازی مذکور حالا با دسته وحش تا انجام موسم با اجاره داده شد. طور سامانه رسمی استقلال خبر میدهد نه تنها او باز دو بازیگری دیگر صلاح‌الدین ارگاشف و همچنین شهرت شانازارف اینها هم با اجاره داده شدند با هیئت دسته وحش. سنگوف، حییتوف، ادامه حمله بازیگران ما. توپ از میدان بیرون می شود. المرادوف پرتاب خیلی هم بلندی و با جریمه‌گوی دسته ویتنام. ویتنامی ها نمیتوانند حمله خود را خوبتر انجام دهند. البته این هیئتی که شما میبینید تیم امیدی کشور است بیننده عزیز و شاید 2-3 سال پس پورا اونها بازیگری اساسی تیم ملی میشوند و بازیگرانی که حالا بازی میکنند و تا یک اندازه سن و سالشون تا به جای میرسند حتما این بازیگران جوان آنها را عوض میکنند در تیم ملی. برای همین نه تنها بازی کردن در مرحله نهایی جام آسیا حتی به دست آوردن نتیجه خوب این به منفعت آنها است. حالا با توپ فوتبالبازان تاجیکستان طاهرجان تقوی‌زاده، شریفبек رحمتوف، المرادوف، سنگوف و از همین موقع تو را با سفرمند غفاروف ارسال میکند. پرتاب غفاروف هم با کناری چپ مبارزه بازیگران ما ولی فوتبالبازان دسته ویتنام حالا توپ را گرفتند و حمله را ادامه میدهند. حیدر ستارف بسیار خوب بازی کرد برای برطرف کردن حمله حریف. دولتوف، لی کوک نام، تران کوان ثین، دروازه‌بان کوان وان چوان. ویتنامی ها در آغاز رقابت 2-3 امکانات بسیار خوب داشتند تماشاگران عزیز و میتوانستند از آن فرصت ها خوب استفاده برند اما موفق نشدند. مخصوصا در 2 دقیقه اولی رقابت 2 امکانات 100% گلزنی برای آنها به میان آمد. ادامه حمله بازیگران ویتنام دقیقه 42 بازی است تماشاگران عزیز و
ва хеле хуб мубориза бурд Раҳматшоҳ Раҳматзода ва тӯб аз майдон берун шуд. бо тӯб бозам бозингарони тими Ветнам Тран Куанг Куан Ван Чуан ва метавонист инҷо Мадаминов аз иштибоҳи дарвозабони дастаи Ветнам хеле хуб истифода бубарад, кӯшиш ҳам кард, аммо дарвозабон зуд зарбаро иҷро намуд. Шарифбек Раҳматов, Тоҳирҷон Тағоизода, тӯпҳоло аз майдон берун нашудааст ва акнун аз майдон берун мешавад ба нафи бозингарони мо, чунки Фахриддин Ахтамов бисёр хуб бозӣ кард. Раҳматшоҳ Раҳматзода партоби баландию ва тӯб рост ба дасти дарвозабони дастаи Ветнам рафт. خب اون فوتبالزانی که اومدگی دیده ایستاده بودند در حیاتی دسته мо که میبایست از کرسی توتی با میدان آیند، حالا معلوم میشود که در نیمه اول وارد میدان نمیشوند و شاید در آغاز نیمه دوم با میدان وارد گردند. Safarmat G'afforov. سالیان‌های با شمار باقی مانده است تا پایان نیمه اولی بازی بین دسته‌های المپی تاجیکستان و ویتنام. حساب 0-0 بینندگان عزیز. و صدای اشتراکی داور هم از پایان نیمه اولی رقابت درک می‌دهد. یگان دقیقه ایلوه نشد بینندگان عزیز. دسته‌ها با همین به تنفس می‌روند و بعد از 15 دقیقه قسم دومی رقابت شروع خواهد شد. ما هم کمی استراحت میکنیم و بعدا در نیمه دوم برمیگردیم با ادامه گزارش مستقیم خود از جریان این بازی. Lên. Sakta.
бинандаои азизу арҷманд ба нимаи дуввуми бозӣ байни дастаҳои Тоҷикистон ва Ветнам бармегардем. Ёдовар мешавем ки ин бозӣ дӯстонаи байналмилалӣ аст ки бо иштироки дастаҳои олимпии Тоҷикистон ва ҳамчунин Ветнам баргузор мешавад. Аниқтараш дастаҳои ҷавонони 23 солаи ин ду кишвар ва баъд аз нимаи аввали рақобат ҳисоб кушода нашудааст 0-0. чанд вазъияти хуб ҳам бозингарони мо доштанд, аммо аз он истифода бурда натавонистанд. Ветнамиҳо ҳам дар чанд маврид фурсатҳо доштанд, аммо муваффақ нашуданд. ва тағйирот мешавад дар раиси дастаи олимпии кишварамон. Далер Шарипов, бозингари дастаи Металлург Бекубоди Узбекистон ба ҷои Шарифбек Раҳматов ки таҳти рақами 25 бозӣ мекард ба майдон омад. Ин аввалин тағйирот дар ҳайати дастаи мо дар динори имрӯз аст ва ҳоло мебинем ки Далер Шарипов дар кадом мавқеъ бозӣ мекунад ва шояд айни ҳол Мубин Эргашев ҳамлагари дуюмро истифода мекунад. Аз як нимуҳофизатгар даст кашид сармураббии тими умеди кишварамон. хуб, дар ҳайати дастаи Ветнам тағйирот нест. Дар оғози нимаи дуввум биёед бори дигар ошно мешавем бо ҳайати дастаҳо ва шурӯъ мекунем аз дастаи Ветнам ки бо либосҳои сафед ҳоло бозӣ доранд. Дарвозабон Куан Ван Шуан аст. Дар хатти ҳимоят Тран Куан Зин, капитани даста Нгуен Нгок Танк, ҳамчунин Нгуен Бао Лонг бозӣ мекунанд ва боз як нафари дигар ин ҳам Пам Ван Ху. инҳо бозингарони хатти дифои дастаи Ветнам. Дар маркази майдон ҳунарнамоӣ мекунанд Ҳун Конг Ден, хуб Ли Кок Нам, Хонг Ван Тон ва Пу Нгок Лонг. Дар хатти ҳамла ду нафар инҳо Нгуен Кок Вет ва ҳамчунин Пу Ви Ҳау ҳунарнамоӣ менамоянд. Ва албатта ки Ветнам ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё байни бозингарони 23 сола омодагӣ дида истодааст, мисли дастаи мо. хуб, ҳайати дастаи бонувони Тоҷикистон дар дидори имрӯзам ҳоло биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи бозингарони Ветнам ва инҷо як хатои дарвозабон. Туп ворди дарвозаи тими мо мешавад дар дақиқаи 47-уми рақобат ва бубинед ки чӣ гуна ҳоло аз зарбаи ҷаримавӣ бозингари рақами 16 Ли Кок Нам тӯбро ба даруни дарвоза равон мекунад. Рост ва мустақим Сафарманд Ғаффоров дар ин лаҳза метавонист тӯбро дошта гирад, аммо хато кард ва тӯб бо як расиш ба ӯ вориди тури дарвоза шуд. Таваҷҷӯҳ мекунем дар як ҳолати ки имконияти гол шудан хеле ва хеле камтар буд, аммо Сафарманд Ғаффоров ки ба пеш баромада буд тӯбро ба даруни дарвозааш сар дод ва ветнамиҳо дар оғози нимаи дуввум ҳисобро 1-0 карданд. хуб, ҳайати дастаи Тоҷикистон дар бозии имрӯза Сафарманд Ғаффоров дарвозабон, ҳимоятгарон Ҳайдар Сатторов ва Раҳматшор Аҳмадзода дар марказ, аз канорҳо Фахриддин Аҳтамов ва Шорух Сангов дар марказ, Тоҳирҷон Тағоизода, Азбек Ҳаитов, Шӯҳрат Элмуродов капитани даста, Фаридун Давлатов дар хатти ҳамла акнун Меҳрон Мадаминов ва Далер Шарипов бозӣ мекунанд. Мубин Эргашев сармураббии дастаи олимпии кишвар аст. ва ҳоло фишори бозингарони дастаи Ветнам, бозингарони мо мебинем ки чӣ гуна ҳоло бозӣ мекунанд барои бартараф кардани ин гуна вазъият ва Сафарманд Ғаффоров бо мушкилӣ тӯбро дошта гирифт ва имконият надод. идомаи ҳамлаи бозингарони мо Далер Шарипов. ҳоло имконияти идома додани ҳамла ҳаст ва бозингарони Ветнам ҳам нагузоштанд ки тӯб аз майдон берун шавад. Сангов ва зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бозингарони мо.
خب وضعیت استانداردی برای فوتبالزون تاجیکستان کاپیتان دسته شهرت المرادов حالا ضربه جریمه‌ای رو با بازی می‌دارد موقعیت بسیار خوب نصرالله کبیرов رفری فیفا از شهر نورک که این بازی رو داوری کرده است با اشاره می‌کند که باید هیچ برخورد یا نافهمی میان بازیگران نشود و اینجا ضربه بدون صدا دادن هشتکی داور اجرا شده از جانب شهرت المرادов و اکنون دوباره حالا تو با بازی در آورده می شود. به توجه میکنیم المرادов پرتاب به جریمه‌گاه امکانیت ادامه دادن حمله هست. فریدون давлатов پس با کاپیتانی دسته فخرالدین احتمов ارسال توپ به کنار دلیر شریپов خطا میکند. بازیگری رقم هفتم و البته در طوری انجام دادن بازی های دوستانه تیم المپی ما با دسته ویتنام دو بازی دوستانه در دوشنبه انجام میدهند که مقصد اون پیش از همه آماده شدن به مرحله نهایی جام آسیا که گفتیم ماه اپریل در شهر دوحه قطر برگزار می شود و تیم ما در مقابل عربستان سعودی، عراق و تایلند روبرو می شود. گروهی بسیار مشکل است. در گروه A اونجا قطر، استرالیا، اردن، اندونزی هستند. در گروه B ژاپن، کره جنوبی، امارات، چین. در گروه S نمبر کردم حریفان تیم تاجیکستان و در گروه D ازبکستان، ویتنام، کویت، مالایزیا. خب همه گروه ها مشکل هستند. اینجا 16 دسته بهترین 16 دسته بهترین آسیا اشتراک دارند. برای همین همه دسته ها تلاش میکنند برای روخت به دوره‌های دیگر و همچنین روخت به بازی‌های المپی. خب ضربه جریمه‌ای برای بازیگران ما. حالا بیاید توجه میکنیم که ضربه جریمه‌ای رو کدام بازیگر اجرا میکند. در نزد توپ دلیر شریپov است. دقیقه 52 رقابت امکانیت بسیار خوب دلیر شریپov و شهرت المرادов و پاس انجام میشد با فریدون давлатов. اینجا یک بازیگذاری خوب هم بود. بسیار یک ایده خوب از جانب بازیگران ما، اما توپ راست به دست دروازه‌بان رفت با از پرتاب فریدون давлатов. اینجا با توپ به دفاعگری دسته ویتنام هم رسیده است. وگرنه میشد در این لحظه یک امکانیت خوبی گلزنی فراهم آورد. اصلا باز چند بازیگر دیگر هم با هیئت تیم المپی کشور نامزد بودند و اصلا بیننده عزیز اگر حالا برای این بازی اینجا عبدالله شریپov هم با میدان آمده است، ولی حالا با جای کی من کارگردان هم برای ما این لحظه رو نشان نداد با جای کی عبدالله شریپov وارد میدان شده است. حالا بعد از چند لحظه دقیق میکنیم. خب دو تغییرات در دسته ویتنام. بیا سر اول تغییرات های دسته ویتنام رو می‌بینیم. سه تغییرات انیخترش در هیئت این تیم انجام داده می شود. خب بازیگری رقمی 14 هوان کوک، بازیگری رقمی 10 نگوین مین کوان و بازیگری رقمی 17 هایوان فونگ با میدان برآمدند. آنها فوتبالباز رقمی 19 بوی نگوک لونگ، خب بازیگری رقمی 22 هانگ وان تون و بازیگری رقمی 9 نگوین کوک ویت را ایواز کردند.
substitution for Vietnam. Player number 19, Boo Ngọc Long, replaced by player number 14, Ko Wan Fu. And player number 22, Hong Won Ho, replaced by player number 17. خب این سه تغییراتی که در حیطی دسته ویتنام انجام شد وابسته به موقعی که بازیگران هنرنمایی میکردند در بیشتر در نیم حافظه و حمله. حالا بازیگران ویتنام با پاس‌های کوتاه میخواهند از مرکز میدان به خط حمله روند. اصلا سبک اسلوب بازی ویتنام بسیار خوب هم هست. معلوم میشود که دسته آمادگی خیلی خوب دیده شده است برای اشتراک در جام آسیا. و بیننده عزیز ما گفتیم در حیطی دسته المپیک کشورمون باز بازیگری احتیاطی با میدان آمد. این عبدالله شریپов از کرسی احتیاطی و جای طاهرجان تقوی‌زاده وارد میدان شده است. دو تغییرات در حیطی دسته المپیک کشور بعد از نیمه اول انجام شد. خب حالا ضربه کنچی برای بازیگران دسته ویتنام به توجه میکنیم. آنها با حساب 1-0 پیشرفت هستند و باز یک حمله دیگر انجام میدهند و توپ از جانب بازیگران ما بیرون کرده شد. حمله نوبتی بازیگران دسته ویتنام. حالا تو دقیقه 56م 57م معلوم میشود که از لحاظ جسمانی حالتی بعضی از بازیگران ما چندان خوب نیست. این چیز برحال مشاهده میشود و میبینیم که در ادامه باز مربیان چیکار میکنند، چون در پیش باز بازی دوم هست. من در این بازی هم باز امکانیت تغییرات وارد کردن هست. حالا احتماف بسیار هنرنمای خوب نشون میدهد دفاعگری دسته ما، ولی در مرکز میدان ازبک حیاتوف موفق نشد. حمله نوبتی بود ولی به نتیجه انجام یافت. خب عبدالله شریپov رو میبینیم، بازیگری کلوب مرکزی ورزش ارتش. تجربه بسیار خوب هم دارد، تجربه بازی کردن در خط حمله رو هم دارد، ولی امروز ببینیم که با جای طاهرجان تقوی‌زاده هم در کنار میدان هنرنمایی میکند و معلوم میشود که بعد از این دو بازی دوستانه شاید بعضی از بازیگران بعد از المپیک کشور دعوت نشوند تا اونه که فوتبالبازان دیگر از تیم ملی بعد از المپیک کشور همراه شوند. معلوم میشود که مربیان چندی از بازیگران رو به هیئت المپیک کشور دعوت نمیکنند. خب تغییرات نوبتی در هیئت دسته ما بیننده عزیز. حالا بازیگری رقم 11 به میدان می آید و البته که نیم محافظتگر جامی نظرف که گفتیم در از چمپیونات اسپانیا به هیئت دسته المپیک کشور دعوت شده است. دستپروری مکتب فوتبال اسپانیا می باشد و تجربه بازی در دیویزیون چهارم چمپیونات اسپانیا رو دارد. برای همین حالا میبینیم که چگونه هنرنمایی میکنه در هیئت تیم المپیک کشور.
خب بعضی از بازیگران دیگر امروز بر روی خط سرمربی دست مبین ارگاشف شامل نگردیدند. حالا به تغییرات رو می‌بینیم در دسته ویتنام. بیننده عزیز بازیگر رقم 16 و 12 عوض شدند. اینها نگوین واولانگ و لیکوک نام و با جای آنها بازیگران رقم 21 نگوین نام مین و بازیگر رقم 20 هونگ وین نگوین ورید گردیدند. تغییرات‌های پای هم در دسته ویتنام حالا انجام می شود. دقیقه 60 رقابت 15 دقیقه سپری می شود از آغاز نیمه دوم واخوری. خب ادامه رقابت من فکر می‌کنم بسیار مهم است برای تیم المپیک کشور، هرچند در این گونه بازی‌ها بیشتر مربیان می‌خواهند حالت بازیگران حالت دسته رو از نظر گذرانند، ولی وقتی ما در میدان خود مقابل ویتنام بازی می‌کنیم و این دسته رو برای بازی سنجشی دعوت کردیم، نتیجه هم فکر می‌کنم خوب است و نتیجه هم می‌تواند کام‌های بازیگران رو شیرین کند. نتیجه خوب البته برای همین بازیگران ما غیر از آن که خود را نشان دهند باز وظیفه دارند که نتیجه خوب هم به دست دارند. حالا در مرکز میدان مقابل کاپیتان تیم ما خطا صورت میگیرد از جانب بازیگر رقم 15 دسته ویتنام و داور نصر کبیرов با او کارت زرد نشان میدهد برای این عملش. خب بعضی از بازیگران گفتیم امروز با روی خط سرمربی شامل نشدند. دنیس پیرشین، انصار حبیبов و دانیل علیمов شاید این بازیگران بعدا در بازی دوم استفاده شوند و باز 3 نفر دیگر از هیئتی که حالا بازی دارند در بازی دوم اشتراک نمیکنند، یعنی از روی خط بیرون میمونند و بازیگران دیگر حتما از نظر مربیان سنجیده میشوند. حالا ادامه حمله بازیگران ما پس با کنار میدان احتماف پرتاب جریمه‌گاه دسته ویتنام فرصت خوب هم هست، اما موقع بازیگران ما در جریمه‌گاه برای زدن ضربه موفق نیست. حمله نوبتی بازیگران ما پرتاب با جریمه‌گاه دسته ویتنام فریدون давлатов بسیار عالی بازی میکند. فریدون давлатов امکانیت برای اجرای ضربه و چگونه فرصت بود برای بازیگر ما دروازه‌بانی دسته ویتنام توپ را داشته میگیرد. مهران مدامینов بود. تماشاگران عزیز بازیگر 21 ساله و ضربه زدن نتوانست. دستپروری باشگاه فوتبال توم از تومسک روسیه است. همچنین در دسته جوانان ینیسه هنرنمایی کرده است. خب ضربه جریمه‌ای نوبتی یعنی وضعیت استانداردی برای دسته ما. حالا وزیدن شمال با خیر گرفته می شود. بارش باران هم حالا دیده می شود در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشورمان. خب ضربه جریمه‌ای برای فوتبالبازان ما در نزد توپ کاپیتان دسته شهرت المرادов قرار دارد. پرتاب المرادов با جریمه‌گاه، ولی بازیگران ویتنام توپ را بیرون کردند. موجودیت حمله باید ادامه کند. جامی نظرов پرتاب خیلی هم بلندی با جریمه‌گاه
хато инҷо аз ҷониби футболбози мо сурат гирифтааст. корти зар нишон медиҳад Насрулло Кабиров ба бозингари рақами 19 Ҳайдар Сатторов, дифоъгари марказӣ. ҳамлаи давлати бозингарони Ветнам ин дафъа аз канори рост партоб зуд анҷом мешавад ва хушбахтона туп болотар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. бозии дастаи олимпии кишвар ҳам дар ҳоле сурат мегирад ки тими асосии мо дастаи мунтахаби кишварамон дар шаҳри риёзи арабистони саудӣ қарор дорад барои анҷом додани бозиҳои даври сеюми интихобӣ ва гурӯҳи ҷоми ҷаҳон 2026 ва пагоҳ шаб соати 12 тими мо дар муқобили дастаи мизбон арабистони саудӣ вориди рақобат мешавад. як бозии бисёр ҳам муҳиму мушкил барои футболбозони мо ва мо умед дорем ки баъд аз натиҷаи хубе ки дар ҷоми осиё дастаи мо ба даст овард муқобили арабистони саудӣ як бозии арзанда нишон дода метавонад. идомаи ҳамлаи бозигарони мо фурсат барои задани зарба ҳаст вале хато мекунанд футболбозони мо. Давлатов дубора тубро баргардонид. Шӯҳрат Элмуродов туб аз майдон берун карда мешавад. Далер Шарипов, Элмуродов, Ҷоми Назаров, тими асосии Ветнам ҳам дар бозии интихобӣ иштирок мекунад ва даста баъд аз ду рақобате ки моҳи ноябр анҷом дод бо 3 хол дар зинаи дуюм дар гурӯҳи F қарор дорад ки онҷо Ироқ, Филиппин, Индонезия ҳастанд. Ветнамиҳо дар муқобили Филиппин ғалаба карда буданд дар сафар ва баъдан дар майдони худ аз Ироқ мағлуб шуданд бо ҳисоби 1-0. бозии арзанда нишон доданд, аммо дар дақиқаи охир ба дарвозаи худ гол сар доданд. баъдан Ветнам пагоҳ дар муқобили тими Индонезия дар сафар дидор мекунад. ҳамлаи бозингарони дастаи Ветнам офсайд нест. ҳоло бозингарони мо мубориза мебаранд ва Фахриддин Аҳтамов бисёр хуб ҳунарнамоӣ мекунад. Нгуен Нгок Танк. Давлатов туб аз майдон берун мешавад. ҳоло Мубин Эргашев тағйирот анҷом намедиҳад дар ҳайати дастаи олимпии кишвар. Фахриддин Аҳтамов имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои бозингарони мо. Ҳайдар Сатторов, Шоҳрух Сангов, партоби хеле ҳам баланд ба ҷаримагоҳ. имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои бозингарони мо. биёед таваҷҷӯҳ мекунем. зарба аз масофаи дур. Шӯҳрат Элмуродов, вале зарбаи капитани дастаи мо хато меравад. фикр мекунам ҳоло Мубин Эргашев боз ягон нафари дигар омода мекунад барои ба майдон баромадан. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Ветнам.
зуд ба ҳамла мераванд ва зуд футболбозони дигар мавқеи худро пайдо мекунанд. Яъне ҳоло як тандеми хуб дар хати ҳамлаи дастаи Ветнам дида мешавад. назму низом ҳам дар бозии онҳо бисёр хуб аст. барои ҳамин барои тими миллии олимпии мо хеле душвор шуда истодааст ки лаҳзаҳои голзанӣ ба миён оваранд ва онро бо гол анҷом диҳанд. тӯб аз майдон берун мешавад. дақиқаи 70 боз ҳам ветнамиҳо бо тӯб. Пам Ван Ху, Нгуен Ногок Танг, капитани даста Куанг Син, Бао Лонг, партоба канори рости майдон Хо Ван Сонг. хеле озуд бозигарони дастаи Ветнам ҳунарнамоӣ мекунанд дар пасҳо ба ҳамдигар ва рафтан ба хати ҳамла. идомаи ҳамлаи бозигарони Ветнам, партоби хеле баланд ба канори чап, вале тӯб аз майдон берун мешавад. инҷо офсайд ҳам ба қайд гирифта мешавад. хуб, дар ҳайати дастаи олимпии Тоҷикистон бозингарон иваз мешаванд. хуб, бозингари рақами 2 ба майдон меояд. ин Ҷонибек Шарипов ба ҷои Фаридун Давлатов. Меҳрон Мадаминов бозингари рақами 15 иваз мешавад ва ба ҷои ӯ Муҳаммадалӣ Азизбоев таҳти рақами 17 вориди майдон мегардад. фишори бозингарони мо ва муваффақ ҳам мешаванд бозингарони Тоҷикистон. имконияти хуби идома додани ҳамла ҳаст. паси Муҳаммадалӣ Азизбоев, ӯ гумон дошт ки аз тафояш аллакай Ҷоми Назаров омода мешавад барои зарбазанӣ, аммо на, ин тавр нашуд. ҳоло мавҷи дигари ҳамлаи бозингарони мо аз канори рости майдон бояд идома ёбад. Абдулло Шарипов, партоби хеле баланд ба Далер Шарипов ба ҷаримагоҳ. имконияти бисёр хуб, дарвоза холӣ аст, зарба, аммо тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. Шӯҳрат Элмуродов, капитани дастаи мо, беҳтарин шонси голзаниро ҳоло аз даст дод. бетаваҷҷӯҳ мекунем ба партобе ки инҷо анҷом шуд. дарвозабон дар муқобили касе хато ҳам накардааст. Далер Шарипов хеле хуб мубориза бурд ва фурсати бисёр улӣ пайдо шуд барои Шӯҳрат Элмуродов. бетаваҷҷӯҳ мекунем, аммо зарбаи инҷо Муҳаммадалӣ Азизбоев будааст. маъзарат мепурсем. Шӯҳрат Элмуродов набудааст, Муҳаммадалӣ Азизбоев чунин як фурсати хуб дошт, вале зарбаи ӯ аз паҳлӯи дарвоза берун шуд. ва агар ҳоло ҳамин фурсат бо гол анҷом меёфт, ин беҳтарин тағйироти Мубин Эргашев мебуд ки баъди чанд дақиқа ба майдон омаданаш Муҳаммадалӣ Азизбоев муаллифи гол мегардад. ҳоло дар курсии эҳтиётии дастаи олимпии кишварамон Алиҷон Кароматуллозода ба истизои ду дарвозабони эҳтиётӣ. хуб, Анушервони Олидилҷон, Бекмурод Ҳаитов, Шероз Шарипов, Исроил Холов қарор доранд.
ва гуфтем ду се бозингари дигар ҳоло ба рӯйхати сармураббӣ дар бозии имрӯза шомил нашуданд ва умед дорем ки дар бозии оянда онҳо истифода мешаванд. ҳамлаи бозингарони дастаи мо имконияти бисёр хуб ҳам ҳаст. ҳоло биё таваҷҷӯҳ мекунем ҷонибек Шарипов. фурсати хуб, зарба аз масофаи дур ва бисёр зарбаи сахт. акнун Шӯҳрат Элмуродов зарба зад ва зарбаи капитани дастаи мо аз паҳлӯи дарвоза берун мешавад. хеле зарбаи сахтию ҳоло ҷонибек Шарипов дифогар мебинем ки дар канори чап бозӣ мекунад дар хати нимуҳофиза. идомаи ҳамлаи бозингарони Ветнам хато аз ҷониби футболбозони мо сурат мегирад. дарвозабон ҳам ба пеш баромад, аммо муваффақ нашуд ва хушбахтона инҷо як нафар дифогари мо дар рӯи хати дарвоза қарор дошт ки тавонист ин вазъиятро бартараф кунад. ҳоло имконияти ба ҳамла рафтан вуҷуд дорад. якбора 4-5 бозингари мо дар хати ҳамла дар муқобили ҳамин гуна шумораи бозингарони дастаи Ветнам. ҷонибек Шарипов паси заминию Далер Шарипов тӯбро назора мекунад. ин бозингар партоби ҷонибек Шарипов хеле ҳам баланд. имконияти идома додани ҳамла ҳаст. фурсат барои задани зарба, аммо на. ва акнун ветнамиҳо ҳоло ба ҳамла мераванд. боз як хатои дигар, ин дафъа аз ҷониби Ҷоми Назаров. сармураббии дастаи олимпии кишварамон дар бозии имрӯза 5 тағйирот анҷом дод. 5 тағйирот. ҳамлаи бозингарони дастаи Ветнам. дақиқаи 78 рақобат. 12 дақиқаи дигар боқӣ мемонад то анҷоми вақти асосӣ. хато ё ба истлоҳ вайрон кардани қоидаи бозӣ аз ҷониби футболбозони мо зиёдтар шуда истодааст. хуб, ду тағйироти дигар дар айти дастаи Ветнам. инак қариб 80-90% бозингаронашро иваз кард сармураббии дастаи Ветнам. ба майдон Тран Нан Кун мебарояд таҳти рақами 7 ва рақами 15 ро иваз мекунад Фам Ван Ху ва ҳамчунин бозингари рақами 2 Лонг Дуй Конг ворди майдон мешавад. ва кадом футболбозро иваз мекунад? бозингари рақами 4 капитани даста Тран Куан Синро иваз мекунад. хуб, инак медонед дар ҳайти дастаи Ветнам имрӯз қариб 7-8 бозингар иваз шуд.
البته باید فوتبال‌بازان دیگری ما هم که بیشتر مربیان میخواهند اونها را از سنجش گذرانند با میدان وارد شوند و هنرنمایی خود را باید نشان دهند. خب 10 دقیقه دیگر باقی مانده است و فرجام بازی تدارکاتی میان دسته‌های المپی تاجیکستان و ویتنام. همین بازی میبایست در ورزشگاه تلکارین ترسونزوده برگزار شود، ولی بنابر سبب آماده نبودن این میدان بازی به شهر دوشنبه گذرانده شد. اصلا خوب بود برای دسته ما که در میدان طبیعی بازی کنند، چون که بازی های نهایی جام آسیا بین بازیگران 20 ساله در میدان های طبیعی برگزار میشن، در میدان سنی برگزار نمیشود. والا خریب که در فوتبال معاصر میدان سنی را در بازی های سطحی بلند من دسته های موفق استفاده نمیکنند، همیشه میدان طبیعی است. ادامه حمله بازیگران ما، ولی توپ در اختیار بازیگران ویتنام. باید فشار آورند بازیگران ما. اینجا جامی نظرف حالا آگاهی میگیرد برای ویران کردن قاعده بازی. بسیار دغل بازی کرده است فوتبالبازی رقم 11 دسته ما. بیا توجه میکنیم. خیلی دغل بازی کرد، خیلی دغل بازی کرد جامی نظرف. و علی جان کرامت‌الله زاده با میدان میآید، حمایتگری دسته استقلال و تیم المپی کشور. خب بارش بارون است یا برف؟ بسیار فکر میکنم بارش بارون است. خب علی جان کرامت‌الله زاده هم با میدان وارد آمد و کی رو عوض کرد؟ شاید شاهرخ سنگوف رو عوض کرده است. جانبک شریپов توپ رو میگیرد. حالا ادامه حمله بازیگران ما. پرتاب جانبک شریپов با نزد جریمه‌گاه. حیدر ستارов، رحمتشاه رحمتزاده. بیشتر پرتاب‌های هوایی، پرتاب‌ها به سراغ نانیق از جانب فوتبالبازان ما زیاد استفاده برده می شود. ویتنامی ها باز میخواستند یک حمله دیگر سازمان دهند اما موفق نشدند. توبرابای بازیگران ویتنام و نسل کبیرов اشاره میکند که مقابل شهرت المرادov خطا صورت گرفته است. پرتاب با کناری چپ احتماف. امکانیت ادامه دادن حمله هست. جانبک شریپов پرتاب نوبتی به جریمه‌گاه و بازیگران ویتنام باز توپ رو بیرون کردند.
Alijon Karomatlizoda, Shohrad Elmurodov, Ahtamov, идомаи ҳамлаи бозингарони мо Азизбек Мамадали Азизбоев мазарат парто ба ҷаримагоҳи дастаи Ветнам ва Ҷоми Назаров инҷо зарба зад, аммо зарбаш хато меравад. ва инҷо нофаҳмӣ бо иштироки дифоъгарон ва дарвозабони мо боис бар он мешавад ки бозингарони Ветнам зарбаи кунҷӣ ба даст доранд. Алиҷон Кароматлозода ва Сафармад Ғаффоров. خب ضربه کنجی پرتاب خیلی هم بلند و خوشبختانه توپ از میدان بیرون می شود. خب بیننده عزیز، از این هیئت ما گفتیم فوتبالبازان اساسی تیم المپیک کشور نیستند که در هیئت تیم ملی شامل هستند و پگاه بازی دارند و این هیئت با جام آسیا شاید نمی‌رود، یعنی قسمی شاید زیادی بازیگران با جام آسیا نمی‌روند. برای همین خوب است که مربیان یک دایره وسیع بازیگران رو با هیئت تیم المپیک کشور دعوت کردند و آنها را از سنجش می‌گذرانند. اکنون بعد از همین رقابت همه چیز از نوگی سوزن می‌گذرد. با اصطلاح نفری که ارزنده هست در تیم باقی میماند، نفری که از سنجش مربیان نمیگذارند یعنی بعد جام آسیا نمیروند. حمله بازیگران دسته ویتنام، جانیبک شریفوف، ساتوروف، علیجان کاراماتلوزاده، حالا بازیگران ویتنام فشار میآورند. فرصت ادامه دادن حمله هست برای بازیگران ما. پس جامی نظرف امکانیت ادامه دادن حمله وجود دارد. پرتاب با جریمه‌گوی دسته ویتنام. یک ضربه دیگر از مسافه دور، این کاپیتانی دسته بود جانیبک شریفوف. احتماف و خطا میکند. پس المرادوف باز هم با جانیبک شریفوف ادامه حمله بازیگران ما و دلیر شریفوف چگونه امکانیت خیلی خوب داشت. بیننده عزیز، دقیقه 89 بازی بازیگران دسته ویتنام با عکس‌ال حمله میروند، ولی دفاعگر اساسی ما در خط حمایت باقی ماند و این وضعیت رو برطرف کرد. خب یک دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. تماشاگران عزیز، شوراد المرادوف، ایدر ساتوروف،
алиҷон караматуллозода خیلی خوب بازی میکند این دفاعگر. اصلا من انتظار داشتم که علیجان کرامت‌الله‌زاده از دقیقه اول به میدان میآید چون تجربهش خیلی زیاد است. بازیگری تیم ملی است و گاه با تیم ملی هم دعوت میشود. خب حالا میبینیم داور چند دقیقه اضافه میکنند به وقت اساسی بازی. 6 دقیقه 6 دقیقه اضافه کرده شد. در نیمه اول خودتون دیدید که نسلو کبیروف یگان دقیقه اضافه نکرد و حالا در فرجام رقابت 6 دقیقه اضافه کرده می شود. ما با حساب 1-0 بازی رو باخته ایستادیم. بازی دوستانه میانی دسته‌های المپیک تاجیکستان و ویتنام جریان دارد در میدان ما. ویتنامی حالا توپ رو دور میکنند از نزد جریمه‌گاه خود. انیختش خف و خطر رو برطرف میکنند. خب از 6 دقیقه اضافه شده 1 دقیقه سپری شد. وقت خیلی کم باقی مونده است. با توپ رحمتشور احمدزاده، ایدر ساتورов، پرتابی بلندی او اینجا در مقابل جامی نظرف خطا صورت گرفت. بازیگری که از نیمه دومی رقابت به میدان آمد. حالا هم مقابل او خطا صورت میگیرد و ضربه جریمه‌ای به فایده دسته ما. شانسی بسیار خوب. خب بیایید میبینیم بیننده عزیز که ضربه رو کی اجرا میکنند. شاید کاپیتانی دسته شهرت المرادوف یا جانیبک شریپوف. خب بیاید میبینیم شهرت المرادوف پرتابی با جریمه‌گاه و بازیگران ویتنام این وضعیت رو برطرف کردند. تنها یک بازیگر باقی مانده است، جامی نظرف. سفرمند غفاروف، دومای حمله فوتبالبازان ما، ولی بازیگر رقم 12 احتماف با توپ رسیده نمیتواند. با این رو هم بازیگران ویتنام حالا وقت رو کشال میدهند. دقیقه 94 می بازیم. زیاد از 2 دقیقه دیگر باقی مانده است. حمله دوم میکنند از جانب فوتبالبازان دسته ویتنام. پرتاب به جریمه‌گاه. سفرمند غفاروف خودی او به حمله میرود. پرتاب به جانیبک شریپوف، ولی جانیبک شریپوف هم تو رو در میدان نگاه داشته نتوانست. از بازیگرانی که در روی خط سرمربی بودند امروز به میدان نبرآمدند. شیروز شریپوف، اسرائیل خولوف
Бекмурод Хаитов, Анушервони Одилҷон ва ду дарвозабони эҳтиётӣ Олимҷон Ҷураев, Сунатулло Исмоилов. дақиқаи охирини рақобат аст. тамошобинони азиз, ҳамла буда аз ҷониби футболбозони мо, вале бенатиҷа ба анҷом расид ва расо 1 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. дарвозабони дастаи Ветнам Гуан Ван Чуан ҳам вақтро кашол медиҳад чанд сония барои дастаи худ. Алиҷон Кароматлузода зуд тӯбро ба бозӣ даровард ва охирин шонс барои футболбозони мо барои рафтан ба ҳамла, аммо зарбаи дарвозабон рост ба пои бозингарони дастаи Ветнам меравад. Фахриддин Аҳтамов, идомаи ҳамлаи бозингарони мо, сурат меафзояд Фахриддин Аҳтамов, пас ба марказ Ҷоми Назаров ва хато мекунад бозингари рақами 11 дастаи мо. Насло Кабиров ҳам ин лаҳзаро ки дар наздиктарин фурсат буд мушоҳида кард ва зарбаи ҷаримавиро ба фоидаи дастаи Ветнам дод. хуб, 6 дақиқа илова кардаи довар ба поён расид. тамошобини азиз, Айдар Сатторов, Алиҷон Кароматлузода, Шӯҳрат Элмуродов, партоби хеле ҳам баланд. 6 дақиқа илова шуда ба анҷом расидааст. солодҳовар иҷоза медиҳад барои идомаи ҳамла. дақиқаи 97-уми рақобат Далер Шарипов ва тӯб берун карда мешавад. аут ба фоидаи бозингарони мо. Элмуродов, Аҳтамов, вале аз миёни ду нафар ӯ мехост гузарад. ва садои штаки довар, бинандаи азиз, аз поёни рақобат дарак медиҳад. тими олимпии мо дар майдони худ дар бозии дӯстона муқобили Ветнам бо ҳисоби 1-0 ба шикаст мувоҷеҳ мешавад бо голи задаи бозингари рақами 16 Ли Кок Нам дар дақиқаи 47-уми рақобат ва акнун омода мешаванд ба бозии дуюми дӯстона ки рӯзи 23-ум дар ҳамин вақту соат баргузор мешавад. шабакаи телевизиони мо ҳам ин бозиро барои шумо ба таври мустақим пешкаш хоҳад кард. бобо холмурозода будам ки бозиро бароятон шаҳр додам. то гузаришҳои навбатӣ сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.